tako ntagize nari nananiwe nari nabuze aho nkatira kisirimba kiza kigora kugikata nukubura kugira nyina ariko ntisho gukatwa hari abayumbe babiri banyongoreye hano umwe akambwira ngo ahubwo ngo umbwire ngo mobile money ya hano muri uno mukunga ngo uretse gukata ngo umbwire mobile money no kubanga umukunga uba wumva ibintu byakomeye nyine aho umuntu ashaka gutanga mobile money biba byakomeye tuseme haleluya haleluya kunda ngo yabashitsi bari hano mu kabiri tubaheza umwanya uhagije none ni munyemerere keba kanya gato nicere duheza umushitsi cyane siko kwiza yego nari maze iminsi ndabizi murankumbuye kandi naje ndabakumbuye ariko nazanye umushitsi ko turajyamana nawe ku gitanda nimara nshike hano muheza kanya gato yonaniga no mu gicuku rero mureke tugire muheze akanya bwana sifiwe haleluya banje gushimira Imana itugejeje hano Imana ihabwa icubahiro Imana duteguriye amateraniro meza ihabwa icubahiro Imana yabarinzi katurinda ihabwa icubahiro semene haleluya amen gashimira umuvandimwe Kiriki uzukora igikorwa kinini cyane cyo kwitanga abantu bamwe gusa bazabona amateraniro yayaba bakabona ngo akabiri ngo ibiki ariko uyu mugabo azayitanga kandi agatanga nibyo azayitanga yamara kongera akagereka hagatanga ibyo iyo akantu kabaye gutya nzamugare sekiri kano ntakaboneka kandi turabana turafatikanyije tuba tumubwira ngo tukuri inyuma ariko iyo akabazo kabaye tuba tumuje imbere twamubwira ngo ese bimeze gute rero papa ndabizi kuko Imana izo kugirira neza Imana yo mu ijuru guheza umugisha n'umudamu wawe uzugushigikira mugafatikanya akarusho azashigikirwa n'abavyeyi mubakomera amashi haraba abavyeyi sinzi ko bamukecuru bashobora gusiba kabiri keretse bagwaye hari abantu uzi hano mu kabiri batosiba bari hano cyane kandi abo bantu harimo uyu mukobwa wicaye inyuma ya Kinshasa mutoni aho ubukwe bwawe buzobera keretse buzobe ntakiri kwisi shikwa imabwe nzogutwererera kandi ntwerera nifatika cyane pana ukubwira ngo mpeza mu bayemo ngo uheze ibihumbi ngo 20 ayehe nzogutwererera nzitondere neza nduhe nicaze n'umugore wezi ntwerera nicaze naporongo mutwereresha nizoba ubukwe buri hafi aho uzokunda ko mpagera zohagera guhera mu gitondo kugeza mu mugoroba kugeza gucya mu gutwikuru kuko naramugenzuye zo since ndabona kabiri na kamwe yasibye azagera hano kare ukagira guki kandi ikindi namugenzuye wo cyakabiri ta munsi azarika gutanga amaturo muzamuvuga untu neza gihari yahuye na Messi kandi izo mbivuze nabibwiye musaza we Emaba naramubwiye ngo uri amushiki wawe Pahoro ni mutoya ntiyo mushaka ariko Imana izomuheza urugo rwiza umugisha nubona umukobwa wubaha Imana je wirinda mu kumuvogera niba ari umusore akaba yubaha Imana yawe bakumusuzugura ngo ntabibereho afite ijambo ry'Imana rifite umukiranutsi bene nguwo kuko aba yarababari b'ibicumuro yuko niko tamuntu wamufata nda n'umuvumo wamufata kuko ndanda umuntu uje umuvuga nabi we kuko nubigerageje wese ntaguga neza haleluya nani guheza umugisha ma sinaye ngutaka sinaye nguheza ngo na shitani bya bindi baza bavuga n'ugukora imirimo myiza nundi uzokura neza tuzomushima kandi ukuriya kubaye sindaturara mukanyana zamurangizaho cyakagenda gusa singira ni nambaye ariko nza kugenzura nanabibwiye bano bacu nabibabwira gose Imana yo mujuru iguheza umugisha zakora igikorwa cyiza cy'umugisha
cyo kwitabira amateraniro. Abantu tutari duherukanye inshuti n'abavandimwe ndabaramukije. Franco hari inyuma ko ndabona yicaye ameze nk'amansera, ariko icyo wicayeho kiraturika. Nuko rero ndabishimiye ba Fred, mwagize neza kusa. Ba Eveke Gabo ni lazima, hari abo tutagomba gushimira mu kabiri, kanje nti mugomba kunshimira kuko kera narabyiyemeje. Amateraniro ni inyungu yanje, si y'umuntu, ni inyungu yanje ku giti cyanje. Ninza ni umugisha, nindaza ni uguhomba. Apoleo iwe tubiziranyeho, arabizi ko nawe twasinyanye amasezerano ya kabiri. Shimiye abashitsi bacu ko Vitora bishimiye, nani gweza umugisha kabisa. Tukora ama etage, Imana yaguhaye iyo mpano y'ama etage, uyakore. Siko bimeze, uyakore. Shake nigishe wo gukora ama etage. Hari kibazo gihari, tici Imana amuhamuza murekagire gute agikore, kandi nakikurusha uzugira gute kimubahire. Ariko twamushaka umuntu karagagara ngo nigishe ngora ama etage, ndangishe sadaka ndirimbishe urindese uri shitani ko ari ubwira ibyo bintu byose. Niho wagaze ukora ibintu byose cyarimo. Ariko umuntu afite ndakwishimiye Mbabazi, ndakwishimiye papa, ni umugabo w'Imana kandi aho nahebe ni kuwa gatandatu. Mbabazi yaririmbye nije wari kumubekinga gusa nkavuga ngo alombi nguni gusa, kandi bitajanye n'indirimbo gusa. Ariko araririmba wenyine, ndavuga ati uyu muhungu arashoboye, ndavuga turimba kabisa. Nuvuga ngo wenyine yari ko aririmba agatera indirimbo yakira agakomeza wenyine. Ariko abandi uzamusanga bakeneye ngo bagira abantu ngo bane hari abandi bane hari. Rero muzukuri n'Imana yaguhamagaye, Imana ihabwa icubahiro papa, yagukoresheje ibikomeye. Moses na Aimable ndabishimiye, na mani abacuranzi, Imana mu ijuru abari kutwesitarira ibyuma mubarikiwe sana. Amen, hallelujah. Nishimiye umuvandimwe Felix, mukomere Imana amashi. Ni muvuga butumwa mugenzi wanje, dukorana muri kariyeri imwe kandi nubaha, kandi nawe kanyubaha. Rero muzukuri ndakwishimiye. Biza bigora abantu kugenda ngo atari kuri afishe. Naherekeje ku cyumweru Kofi muri Foursquare, kama banyandikira twandiko ngo se nguraza ku gatoya, naje gutegera Kofi. Iwe naje mperekeje mureke yigishe nitumara dutahe. So tuza mu materaniro kubera afishe, so tuza mu materaniro kubera gushaka Imana. Rero muzukuri ndakwishimiye muvandimwe, Imana guheza umugisha. Yageze Nairobi turawushanwa nti twabonana, ndakwishimiye. Nishimiye Senga, haguruka Senga, mukomere Imana amashi kuri Senga. Ndamukunda, arabizi twaranezerewe ijoro rimwe, aravuga ngo afashijwe n'indirimbo yigisha kuva nabaho. Muri overnight aravuga ngo hari akaririmbo kigisha kamufashije kuva nabaho. Nari ntarumva umuntu uririmba indirimbo yigisha imwe kanisa, araza kugakoraho, arakaririmba akaza akavuga ngo muwe nk'abapima ngo mukore ku muntu urebe ukuntu Yesu akugira. Ariko araza kukavuga mugisha. Ariko Senga naramwe inshuti yaje abanyageze hano, numva ndishimye cyane. Freddy ndakwishimiye papa, iyo tugeze i Kampala aza twitaho, umugabo cyane yatwitayeho, aza twitaho agakora protokole neza kugeza dufashe. Nejo bundi narahaciye anyitaho, aramperekeza kugeza nuriye gutya abona kugenda. Ndakwishimiye, Imana guheze umugisha. Nishimiye Makuta, haguruka dukomere Imana amashi. Nishimiye Makuta kandi papa, hashimwe Yesu wakoze imirimo n'ibitangaza. Hashimwe Yesu kuba twongeye kubonana na Makuta. Aratamze hano guke, numva ngo we neza, numva ndishimye. Igihanga cyawe cy'umukunga cyageza kigaragara. Ariko Imana ikikurinze igiga wawe ubuzima bwo kubaho, ihabwa icubahiro. Twarashimye kabisa. Musirimu garuka, garuka ko kiriki nyine yavuze garuka. Turabiyegereje mwese Bosco Kwizera, turamwishimiye, afite ubukwe.
dukomere Imana amashi. Fure uzayo makuru ko Bosco afite ubukwe Gisube Emab nawe moza senti nayo ibyumve muzamugira ishaka rya bagenzi banyu muzamugira ishaka rya bagenzi banyu notanga ubuzima kubw'umuyumbe ngatukwa ngakubitwa kitwa kabwa ariko umuyumba akagira agaciro. Bosco afite ubukwe murabizi mwese hana abanyakika ariko twese twasangiriye ku gasambi na Bosco tukabyiniraho tukazamukiraho tukavugiraho Imana imwubaki ihabwa icubahiro. Muzitaba ubukwe bwe ni ku itariki 26 za kuno kwezi. Muzitaba ubukwe ni mumara munatange n'ifaranga kandi Imana yatugiriye neza siko bimeze. Imana yatugiriye neza twageza dutarama kubona amata yo kunywa kikaba ikibazo ariko ubu nyine Imana yabigize neza. Turakwishimiye papa kandi ubukwe bwa Imana burimo buzogenda neza. Tuzobwitaba abanya igicaniro n'abayumbe muri rusange n'abaririmbyi Gisubi ifaranga zariri ya posho tukazike zakari ya gatanu nako timuka kuko bakunda ifaranga ngo zamakwi uzokwishura wowe na Fred nambabazi ico kiraka turacanze mu izina rya Yesu. Kubera kuko Mbabazi afite ubukwe abe niyo buzobera muri Tanganyika tuzozana n'ubwato. Uko zoshigikira abandi niko nawe bazogira gute bazogushigikira. Rero urabise John twashigikiye arobukwe John atageza tabukwe John atageza kandi Imana ishimwe yakoreye John ubukwe ni umunyagicaniro wacu turabyishimiye kabisa. Yagize ubukwe bwiza ni posho twaguwe neza kabisa. Ico umuntu abiba nicyo azasaro niyo wakoze ibyiza uzibibona. Alex ndakwishimiye kandi dushima Imana yabahaye urubyaro no mugisha. Tabyishimo kuri ya mwani muturamugira ibyishimo na mukobwa wanje ariko ibyishimo bigeretse ku bindi byishimo nibiri Imana yakoze. Tuzoza guhemba nangabije kuko yanze gushaka. Rero mureke soma akajambo gato nimana namanica. Nishimiye umuvandimwe ko na kiriki yavuze avuye muri Amerika ariko amaze iminsi hano kandi ariko nibwo bwa mbere utaramye nibwo bwa mbere. Turakwishimiye twarabanye Nairobi aza kugenda iriya twari tumaze imyaka 10 tutabonana. Ejo bundi Imana irongerera duhuza ndamwishimiye mama president turakwishimiye urakaza Imana igweze umugisha. Nyakinja turakwishimiye yamambwira nakangaye ngo azoza ngo atambaye inkweto zo hejuru ngo azaza gutarama nakabiri. Rero ni inshuti yanje kozi w'Imana. Hari akaririmbo kanje mu mukanya sinkazi ariko kaza kavuga ngo Mana ahugejeje ukora ngo mbaye ngushimiye. Nako umuhungu umwe yarakaririmbye akaririmba yerekana ukuntu yageze acuruza ibirato agenda azamuka arazamuka ariko aravuga ngo Mana ahugejeje ukora ngo mbaye ngushimiye. Naje ndavuze ngo Mana ahugejeje ukora mbaye ngushimiye kuko iby'Imana imaze gukora ni byinshi abafite amatwi yo kumva ko barumva. Rero Imana ihabwa icubahiro. Nishimiye bano babyeyi baturutse na Kivara tibagize neza ye nibahaguruke muhaguruke turabishimiye. Aba ni abatarana ni beza uyu ku ruhande gutya uyu azaba mamudogo. Rero ndabishimiye n'ukuri ni abataramyi beza baza badutwakiririya twari mu gitaramo na mugenzi wabo arinjiye. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Baraza kubaheza umwanya wanyu ko murahudumiye hamwe na Kofi n'abahudumizi baza bitwaza amapendo yabo bakuye na Kivara. Timwumva ko abantu basawa kwambuka n'ipendo umupaka hari bamwe bazabibagirwa n'uzangombwa. Rero turabishimiye ukwacu kose. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha.
hari undi muntu bantu biwacu Nairobi nabonye Muneza yagiye yari yicaye hano ndamwegereje ngufu ndakwiyegereje karibu cyane n'uwi wacu Nairobi nawe ndakwiyegereje Daniel Bosco tusomeresha Daniel na masoza gutya Daniel igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6 mara abenu musango kamuje kuyirika yarasi uko ariyo yica kandi gakiza tuka geraho wimira uti imana beki somera papa no kuri 5 kugeza kuri 6 Bibiliya iravuze ngo abatware bakomeye n'ab'intebe n'abaministiri b'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel bashakisha impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware ariko bamuburaho impamvu ariko barashaka Daniel bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro babura igicumuro kuko yari umwiringirwa kubera kuko Daniel yari umwiringirwa ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniel mwumve yeme nta mpamvu tubona kuri Daniel keretse iyi mpamvu nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe n'abandi bose bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho abatware bakomeye bo muri ubu bwami bo muri buno bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami aho n'iteka rikomeye barikiwa ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. iyo utamba hafi y'umurengezi wemeye kuza kurwaniza mvuge gusa ijambo rivuga ngo Bwana sifiwe nimunamuke muve mu bitabo nimunamuke bonye abantu bunamye nimunamuke gusa kanya gato ngiye kuganira ijambo rivuga ngo isi kiradushaka ikirego muda kidogo sana dunia isi kiradushaka ikirego akanya gato nimaranica igitabo cya Yohana 7 no kuri 7 Yesu yari arimo aganira na bene se Yohana na Yakobo. Bibiliya ivuga ko hari umunsi mukuru w'abayuda ngo babwira Yesu baramubwira ngo ngwino uje kwiyekana mu bayuda uje kwerekana impano zawe.
Yesu ngo abwira bene se, arababwira ngo mwebwe nimugende, arababwira ngo abisi ntibashobora kubanga, ngo ariko njewe ngo barananga. Arababwira ngo kandi ngo ntakindi abisi bashobora kunanga, ngo bazabanziza yuko ngo zampamya kuko imirimo yaba ari mibi. Igitabo cya Tito, kwandiko Paulo yadikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 7. Pawulo abwira Tito, aramubwira ngo Tito we ubicitegererezo mu magambo uvuga, mu bikorwa uvuga, ngo kugeza ubwo uzobicitegererezo ngo babishawaye bagushakaho impamvu ngo bakayibura. Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 7, arababwira ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'iza bakwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Arababwira ngo niza kubasura nzumva amakuru yanyu ko mumeze neza, ngo nindamuka ntanaje ngo nzumva amakuru ko mushikanye mu byo kwizera. Isi turimo iragoye. Iki gitabo cyambwiye ngo abayobozi bayoboye n'abaminisitiri b'intebe baricara ngo baraterana baravuga ngo turebe ikirego twobonaho twojana ku mwami cyofatisha Daniyeli akabigitutsi hagati mu bantu. Nikiye gicumuro twobona kuri Daniyeli cyotuma tukijana Daniyeli akajugunywa mu muriro? Niyihe mpamvu twobona yoba igitutsi cyo tukisha kofi agatuti kagashira muri? Niki kintu twokora guyereka akava imbere y'amaterane? Narabivuze ku cyumweru giye gusenga aho bari bambaye ngo senge. Rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 4, Pawulo yandikira itorero ry'Ikolosayi. Yagwanditse ariko arutegeka kuzoja ahantu habiri kandi ahandikiye abantu bamwe. Abwira ab'Ikolosayi ngo urwandiko ni mumara kurusoma ngo muzorusomere n'itorero ry'Ilawodikiya, ngo abitorero ry'Ilawodikiya nabo ni bamara gusoma urwabo ngo bazobohereze namwe muzosoma uruzova iwabo, ngo kuko ibibazo byabo byari bisi, bari baragize imbogamizi z'ubutumwa bubi bwari bwarinjiye hagati muri bo. Abwira revera w'Ikolosayi Epafrodito, abwira revera w'Ilawodikiya Arkipo, aramubwira ngo mucunge umukumbi neza. Isi kiradushaka ibirego zoregwa kugira ngo guyereka agirirwe ikirego hagati y'abandi. Bibiliya yavuze ngo abami n'abayobozi b'intebe ba minisitiri b'intebe baricara ngo baravuga ngo ni iyihe mpamvu, ni ikihe gicumuro twobona kuri Daniyeli cyotuma Daniyeli afatwa akajugunywa mu rwobo rw'umuriro. Mwumva mbabwira amakuru dutangariza isi yayidukurikirana, isi dukurikiranye. Umusirikare azaraswa ari ku rugamba, umusirikare azaraswa ari ku rugamba, umusirikare azaraswa ari ku rugamba, ariko itegeko ry'umusodo nta musodo ugomba gusiga akajorite yiwe. Kandi mukristo azagwa mu cyaha ariko ntaza gisaziramo. Niwambiye manera mukristo azagwa mu cyaha ariko ntaza gisaziramo. Isi kiradutega imitego, isi kiraduhiga fere ko barakwicaraho bakakwicaraho, inama zigaterana, icyayi kikanywa, capati zikongerwa, ifiriti zigashira, bagakubwizaho ingoko. Ni iyihe mpamvu yokura Felix kuri Mazabaho? Kandi bigakorwa n'abayobozi abafite amafaranga n'ubutunzi bashora ibyabo, kanisa imeingiliwa. Isi kiricara igakora inama, abayobozi bakicara bakome bafite ibishoro byabo fre, bakicara bakavuga ngo niki cyotuma Freda abura mikoro yo kuririmba, ni igiki twomugereka hiki, twomushira hiki, twomuhindura hiki. Ariko mva nkubwire papa, tukiri kumwe nawe simfite kugutera umugongo.
nta muntu w'isi uzonyangisha kiriki ngo bizokunda, nta muntu w'isi uzonyangisha amakuta ngo bizokunda. Mwumve mbabwire dayimoni ryaduteye ryatwinjiranye, amapepo yatwinjiranye nuko urukundo hagati muri twebwe bw'abana b'Imana rwagabanutse. Nabwiye bakofi kuba kucunga ndaravuga ngo ndi mu bantu batagira ikiniga, ariko ndi mu kuja kubwiriza kumva mfite ikiniga, kumva mfite ikiniga kofi. Ugwego ngezemo guyereka sindi wo kwishimira ibibi byawe, ndi wo kubabazwa n'ibibi byawe. Ugwego ngezemo Fredy sindi wo kwishimira inkuru yawe mbi, ndi wo kubabazwa n'inkuru yawe mbi. Ko baraduhiga ko baricara kofi, wewe urinde niki cyo gukura ku gatuti k'ibujumbura ukazima ukibagirana hagati mu bandi. Niki cyoba nuko twavuga ko kofi hari umwana w'umukobwa yateye inda agira roja saicho na ni wisi tugejeje iri mu kutwicarira ikadukorera ina priest. Umuntu umwe yaranyandikiye umunyamapepo uzuye abazimo n'abadayimoni, harambira ngo bayumve ngo aho mugese ngo hasigaye ni wewe shindo wewe pepo. Nimesikia sauti ya Mungu yarampamagaye nisi nawe masenti nanjye ikawa yarampamagaye nisi masenti ikawa. Erega natwe musinzira dufite abantu bakomeye badata muko mubagorora naho barabafite abe no mubasita ko bamwiyomba, ariko umunsi wo guhamagara hanama yateranye, hanama y'imiryango yateranye. Nimesikia sauti ya Mungu, nimesikia sauti ya Mungu. Matekereza impamvu Napoleoninde mu bantu. Nigute twokwica Napoleon mu bantu, nigute twokora Napoleon mu bantu, niki twokora dunia. Wewe umeharibika sana. Aniye baricara mbabwira ibihe tugezemo. Koze Imana Felix azashaka ko kundusha ibintu byinshi kandi Imana yarabimuhaye, sinonabigirira n'ishari. Ariko igihe tugezemo Fele nico kureka ibindi bitabo tugakubwiriza igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Bikoje mu mutima wangu tukabwiriza gusa igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, kuko ibihe tugezemo birasa nabyo. Yaravuze Yohana aravuga ngo wezwa ni Yesu, andura nawe nagire gute yandure. Ariya ni amakuru yaraturutse mu ijuru, si igitabo cyanditswe n'ibindi. Sosome Pawulo urugo abakorosayi bandika kugira ngo bagwemere, yarushara babwira ngo nanditse kwandisha kuboko. Kuri iparuwasi y'Ikorosayi yari ifite agaciro ntiyaribwirije, na amakuru Epafrodito yari yamubwirijeho muri gereza, ariko arababwira gusa kugira ngo babemere ko ari. Aravuga ngo nuko kwandisha kuboko kwagize gute wanditse aya makuru. Ngo nimumara kuyamenya umuzo yabwira itorero gira utiki ibi nani kubwira kofi nubimenya uzobibwire nabi Bujumbura. Darambira Yesu abari iyo tamba hafi murezesi amanutse jikusimu mama webeye kuzaza Elia umugaragu w'Imana maze iminsi isoma igitabo cya Yeremiya, ariko nahawe Yeremiya yuzuye ibihume by'abumvise abasamwe kubwo kwizera kwabo bari Yeremiya. Abemeye gutanga abana babo bari abazerera bambaye kuzina baranyakiza. Yeremiya umva ko Yeremiya Fredy w'Imana yonyine irivugira. Mwibwira Yeremiya biramubwira ngo kubera ukuntu wankoreye ugomba gufutariza icyo usize hano ku isi, uko kose uruzaro rwawe rukandagara ngo ndi Imana nubabara.
niwo mugabo wahanuye mu gihe gikomeye, igihe abandi batinye, igihe abandi berekeye babahanura ubuhanuzi bw'inda, yegeza kubwira ngo nutihanura apfa. Igihe kiregereje, tubu nzambe. Imana iramubwira ngo papa warankoreye, umuntu wawe wo gukomokaho akangavu niwo babara ndi Imana, ngwino twigendere. Ngwino twigendere. Fredi, ugomba kuvuga Imana ikakwiratana papa, ikakureba mu muryango ikavuga ngo Fredi we, ikizogukomokaho kizoba umugisha kubera kuko warankoreye. Kofi, dunia, isi izi dutandukanya gutya, twamara gutandukana je nawe bakakubwira ko ndi mubi wawe. Twajyamanye nawe ko turasangira kabisa n'agahiye, ko ndakubwira ari kuri mu kambwira ari kuri mu, ariko twagira gutya duni kakubwira ngo guyerekana umazi. Kumfataniye abamwicariye, abaministri b'intebe, abafite ubushobozi, bafite ifaranga, abayobozi bakomeye, turi mu kwicarirwa isi muri systeme y'umwuka. Isi iri mu kutwicarira igashora ibyayo, igatanga ibyayo, ikavuga ngo niki twakora kofa gacafura. Ariko muhumure fere, yaduhamagayira hano, yaduhanze amazi hano. Ntibizoshoboka. Niko Geraldine yavuze, uje wirinda mu kumuvogera. Niba ari umusore akaba yubaha Imana yawe, we kumusuzugura ngo ngana mibereho afite. Niba umusuzugura ngo nukugira imodoka ntayo ngira. Ngira Yesu. Ngira Yesu. Ngira Yesu. 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 Yesu yoze n'imodoka yawe. Akayihaga. Modoka ni iki? Ayesi. Twari ko tubivuga mu kanya namwe ne data bone. Ibintu biri mu kukaza mu bira ushe. Notunga telefone y'agatorosha ariko nkarara n'Imana. Sinzi ukuntu twari tubivuze kujya umuntu wajanje undi abona telefone tangati wiyereka sinobishobora notunga agatorosha ariko nkarara n'Imana. Uko nukuri ntamana telefone 14 yosha kuri shari. Uko nukuri nogira gatoya nagira ma flex nasanga afite kayate hamubwira ngo kampeze kaja ariko ndara n'Imana. Sinorara na 17 idafite Yesu Kristo. Uko nukuri sinorara na 17 nariganyije musirimu kamupompa kamwandikira amandiko y'ikizungu. ahubwo ahuye na Mesi. Sekondo mwena kuraza kumva bari turi mu gitandatu. Niko nagahinda mfite kofi. Nagahinda mfite kofi. Nagahinda mfite. Pole ndugu. Mube maso, tumeingiliwa. Watu wamekuwa wabaya. Mumeharibika sana. Mungu uri mu kugusekera niwe mwanzi wawe. Bibiliya ivuga ngo igihe kizogera ngo babiri bazobana batagira gute batumvikana. Abavandimwe bazobaho batumvikana Fredi. Isi kiradushaka impamvu. Ariko ijambo ryavuze ngo barica ngo bashakisha ikirego babona kuri Daniel baraki. Munga babwira itangazo rikomeye bamenyesheje kuko bazodushaka impamvu bakazi. Bazodushaka Tito ari umunyamahanga mwasha kuyobora abayuda. Paulo aramubwira ngo papa ngo habe no mu biryo none usanga bakunda ibiryo wowe udakunda ngo uzemere kurya ibyaha kugira gusa ngo muhuze ngo babere icitegerereza. Usanze bakunda amashu wamuyage no gutazoyake ariko Paulo ariko nanone ijuru rifitabaga ati kama ono babaye kasira bangara solo basire nigera mu wawe ngasanga tuzuga ibishimbo uzobike kugira ngo mbere kugira gusa mutanga ibyishimo n'aba ndeke gutanga imbere hamwe uzobike icitegererezo papa ngo ababishabaye bazogushake impamvu bayibure. Tugomba gukora bagashaka impamvu bakagira gute bakazibura. Mureka
twihutira iby'ijuru kuko iby'isi byo turi kumwe nabyo ku ruhande, turi kumwe nabyo ku ruhande. Amamodoka ni ayacu, amazu ni ayacu, ibihenze byose ni ibyacu, ariko igikuru dushakishe Yesu Kristo, dushakishe Yesu. Niko mbaba tekereza nk'umuhungu wo mu Kajembwe, iwacu hari imishugi n'ibifura n'imigeti, nta kindi kintu gihaba. Mfite indege izogenda na kane ahantu akatishije miliyoni n'igice kugenda no kuhaba. Ko mbabwira mu yampenyeki akanga, ariko nkabyibuka Felix kavuga ngo reka ndeke nanone Imana ikora icyo yavuze. Akaririmbo kumwe kano ba DPR baza baririmba ngo yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, ariko DPR yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, yari yarabivuze yewe, yari yarabivuze yewe. Reka tubireke kuko nabyo yarabivuze, kandi yavuze n'ibindi biruti biri imbere, biri imbere, biri imbere, biri imbere. Ariko icyo nubabwiye mumenye ko isi yayidushakaho ibirego. Asoje kuzana agakunga kamwe nayo izo koma uza gushimira indirimbo Fred yaririmbye sha ikunezeze n'amakuru aho wumva bagambye Fred umugwamirire, umugwamirire aho uzogera ngasanga amakuru ya Kofi ko barayadandaza nabi, zo umugwamirire tambara. Nibyo bihe tugeze mu Fred, so byo nariko mbibwira ko tuganira. Hari ahantu nariko mupasi vuga butumwa naye bahamagara ntimumuza, ariko ni mumwakire n'umuntu mwiza, ni mumakire. Ni kimwe naje igitabo ngira nawe nico agira, kandi Yesu no ariko abisi arimo wanze kundanga ngo kazakana ngo ntagira inamba zanje gira zibiri ko ndaswapisha ya gatatu nzoyimwe bazimu n'abadayimu cha korera ho shama gato ya gusana imara nicare gusa kwa kundi kazamukira mu bwenge
Yemwe